Günaydın aslında. Hepimiz de Niye geliyor? Çok fazla kavga oluyor. Eng yaxshi bela kitap deb qo'yib qo'y. Mana shunday kitap beleklar ishib, shunday yaxshi kunlarda bir-birimizga sebepchi bo'lib, sizga rahmat aytib qo'yildi. Kitap belek qolgan. Ko'p yaxshi ishlarga sebepchi bo'lyapsiz. Özüm arayınlatsam da. Sırası saat. özümüz dinimizde ruhani azık arqылаған кітаптардан болсын. Kitap tekçеңizde 12 tomda отырғызын айтмақшымын. Улуз алып жазуучу. Сіздердің ел жерге қызмат қылып, ошо районыбыздын өнүгүүсүнө ар тараптан салым кошуп, китептен руханий байлык алып, эл алдында көп сүйлөйбүз. Ушул жактардан дагы сөз байлыгыңызды кенен кылып, ошол максатта биз калабыз. Өзіңіз білеміз, жақындарыңызға, келешекте балдарыңызға да керекті кітаптардан болсын. Оған келіп шыққандай текшеден қарап сұрай тек қостастатымыз. Yaxshi ishga sebepchi bo'lsang, bunday chin yurakdan quvonasizmi? Ошол сезимди жашап атамын. Ошо, мен сонун болдуңуз ака. Рахмат, бұл кітапты міне біздің қанша күннен бері айтылып, қиял болып жүр, алам деп шығынбай өзім жүргем да. Нұристен оған сұратып қолым бағы қанша екен, бір шаға алып келіп берген, дастап бар екен депші. Кітап сен айтқандай біріншіден ошо сөз майыленгенінше, екіншіден ең негізгісі бұл білім береді да. Дүние танымын кеңейтеді, жашоо көзқарашын өзгөртөт. Kitapta okugan adam bir çete sağlığı olsa, bir çete aklından danışman olur. Elini onun faydası da olsa kitap arkalı koyulup ortaya. Benim için ondan çok böyle bana bilgim gelip yani yaşlı da olsa çünkü sana kitap için böyle şu özümü kalap söylüyorum. Şimdi zaten hastayım de geçen şortundan aklımların açısında bir istatmen şu dalay bizim Kırgız adabiyatının kerimet çarmağını yaralan derlerine gelip akın konsertin koyup geçti. Şu uçurda da bir estek koyulmadı özümüz. İşte sözü alışım gerek. Rahmet sevgi. Жақсылықтың себепшісі болсын дейсіз.